pempi sa kasa miensa we aya na yeta aka pam ewiase ayehu nipa timosu ena ewiase ayedin nipa kapanenso ne nyina mu no sa ne nyina ekososo nyankopon atu ebinim nsem a wo manya sika edi biabie ndwuma asenia ebimu so ebenya adwuma ye na kyese ewiase nsatie nyina enye pemesese obe like no subscribe attention tv senia wonu ebibe hunia ekoso ene ye gyina Kumasi arewo sem esu Kumasi a senia ka se wiase ayedin no sa na nyankopon atu ebinim nsem ebie ndwuma afa youth fo ni biguma wo mo ye adwuma nanso enam se nipa timo osumti sa wo mo ye adwuma ne nyina no mafa eye adwempone ewo adwuma wura ho eye mrantie miensa bia obi abi adwuma form wo mu na wo mo ye adwuma kama na adwuma no mo ye no sika nko mo di wo eye 2 billion 2.5 billion ena mo di adwuma wura ne sika no workers no edi 2.5 billion no mo hwe na sika sem no ba be ba sem no ena mo ka che sales girl ni se sika bi ya de ne ye ntima yenye baako na kire se yenkofa eye anrobes mbra ha no mo bewia yen na so mo bewia na kire sika ye di nyina ye de afamu so mo afasa 2.5 billion na kire se asembia amba ho na sales girl no wodwene ho an wo se debi papa adwuma wura isebe yakatu akora empa ho bosome mpo na kire se wode amayen ye ni problem bia ade na nkrofo epese fasa adwempon nti eye sales girl no wo pene so ne omo ya adwen process se ne adel no ebe koso na eye sales girl no koka kire eye adwuma wura se epose na sa mrantie miensen ene miabo na me die wo manim na me prince na so metim no wonye me boni bia nti eda sei na omo se omo de anrobes ne beba ho na nti omo fese CCTV camera je so omo ye bibia tutu omo akwan a wo mo nso edi police for eba rana sa mrantie miensen bomuti kitetwuo eba shop wa je sa nko mo bewia san kum adwuma wura no kra aka ho na wo mo nso ebo mo hu moden edi police for ba ho a na ano odin sesi CCTV camera broni eye de breye no eye pa wo de mayenko shop ho ekwan amrantie egbo wura mu police for zakon mo emra sisia ale ewiase we ewiase ye hu sale mo mienhwe hu ye wate ene sei asem we mi ra ho kra ene na hotwe pepepe na asem we si e wodum Kumasi obi abie na juma se beye bi na wo wi a bone na de ade na nipa ye sa tie nya ji wiase asem ni nya ne sei obi a onim adum ye poyer pipe from achiwo no ya ton prepaid lights asai mobile money my name madam for minim the workers 3 uploaded samai no omunyini mfiu omunkunu adai bone be na man ayi onye egbonyo bia na emum workers ready 250,000 cedis e wa adwuma nim enti man no enam gidi a oji omudi nti wa ja adwuma na momo wa ja adwuma na momo a omo ye ena man no ebe ye auditing oba ye auditing no na ngofo esi da si ebe chi omo pa de ene ye nkomunyi man ni mfiri ho omo poison man no and I'm sorry, I want you to say there be poison mine. Mine tell you do and you food poison there. And yeah, you should more young say I'm poison mine. According to recordings, recordings on the better soon. I'm on nipa and yeah, my pa Nancy Kayan Akana. Cronphone mra non combejum co Yanka say Cronphone fire dear yet you know, Nina no de co. And a back womb as a son, I do know, ball, a human money. Or born a maniano, no so ye Ghana Police Service as we tree. As one can consider, yea, chum, yea. Video in the down, a monster video. And a confronted by, and meanwhile, not Ghana Police Service. I let that they be war, shop war, and a bit war anymore. As one can repair from a chill pay. And the sea. Now no consider chum ya. And tis a conforming be is canon kind of cordia, Naka said the conform
emom na afa sika ni nyina akọ mi wan so nkoma dibi dia boni ne woni papitirim unya adwuma nye obi ma bi so wo de boni na etu aneka boy ba ko me suma ne pa wa delivery mame me ya said dia na me si jibo any di no because me jai ko jisika more than 10,000 20,000 mame because me to phones were doom sometimes delivery me man ko delivery mame me jinidim me phone a value more than even more than 15 pro max me the man no dey akomo no jisika na breve na me nim say boy no sa bone ekuta no sa nya me kwa na bo ame dia na nipa echi wo wiase yenya adwuma ya ye de bone na etu nipa konika dia bone na waya nipa na wabia adwuma no waya akire ye sa wo ye adwuma ne mo a jai ada ni e play wiki sa dia ni aji wo wiase obi abi na adwuma se ya meye nti se ya chomo video no da oda mo hwe video no more central se see anane na otwe pepepe na asemu isi die na nipa ya je obi ase mi hwe hu ye da mas Ghana for workers adena mo we bit more denser aden share my father runs a business in Ghana ewo edum Kumasi where he's employed 3 employees. He pays them a monthly salary. Almost salary dates trim. He always pays them on time. Now, his 3 employees planned to steal his money and then fake an armed robbery attack to cover up for the money that they have stolen. And not only that, their plan was sell me papa adwuma completely. Wie na me papa kofesika foforo e de be share adwuma ni mu a ombese wiase sika no na oma me papa poison edi anase oma bonituo eyi na free atiasefo ewiase adena mo bitri more densa aden. As you can see, this planned robbery was all caught on CCTV. God being so good, the sales girl that they had targeted to be able to carry out their robbery is a God-fearing woman, okay? When they planned to include her, the girl recorded everything and reported it straight to the police. She na me say, nyama bi say, movies ne taisi, manjuna hoda. Says something like this would happen so close to home. Let's all be so careful. Let's be vigilant. Ghanaian employers, mo amafa amanfo adwuma, mesremo, mo mamenin kom adwuma. Mo so amoye workers, yes remo, mundi no kre. Emma mo amoye adwuma ma wo because enda from let's all be extra vigilant with our dealings. Sesi ade ewiase aye hu ye ngi ni pendi. Woni obi ye adwuma na wo hwe na ketua no menua emmoa wa mesrew je adwuma na pe ba bi fa isa adwumboni beba uti ma wabrabon so kran so asa akose yakam makra